simprimu bemaba a woton adansie ho niema anopa no nsia kase bo a eno achi Leicester Ghana Limited a wo kan kire wo se anopa yi fire toothpaste ene ne brush echichi wo sen ema wo sen enyina yie ena just hot kenke dokono papa bia eye etofo bo tonti na 74 misha a eno nso yenni ho agro ena midimafo herbal center wo de ayeresa abre wo no ene de ba besomo anopa yi na ensemo ye de emma wo no de mu akotere no ebini Office of the Special Prosecutor say wa shan hwemu bi ase wasona batwa wo moto ye no wo hwehwem saa na chinia de ana no ekwoso yi nso eno nso wode nani ewurem Omampenyi His Excellency John Dramani Mahama Ashe Minerals Commission say animanimu ya wamfatu University of Mines and Technology no mo ankasa entu agudie ne bi ene eba ne saa na wo mo atedenne atadwe na no so na yewura atoba for sense firi say ya wo no besi sabere e wadi finance minister goldbar afa na wahu bi na we go coast refinery ho no hu no na owura senyo hosi a wo economic policy analyst wa chana dwe se Ghana yemfa nhyehyɛ bi nwa kwamu a se oman ne wa japade bi ne didi to so a obi a mesesa no e se asa abakosem no ye tete ne se kontebe ene yewura Franklin Kujo saa hyehyɛ no waka bi a kyerɛ kokko bordofo wase kwa afaso di wo musika so wo man fa hyehyɛ anto ho ene ebedu baabi no ahwe akoko na ankasa kora wo ntim firi dua so ne yakwa akoton na Accra Metropolitan Assembly AMF apusu wo ho se wo prapra kurom no se yato wo makatuam ye de afi 400 Ghana cedis e de ko 800 Ghana cedis ene wo ka wo se ye beko Japan wo ato aba ene se na suno ya to nyina no wo pie kokoto sanse wo se inflation Ghana na ne de so atia wo de hu bi de nti wo besesem ensempii kan wenum ho ne de somo sekase bo Sompa 106.5 FM Accra ekoba simprimo bema ba young toothpaste and the brush midimafo herbal center hot just kenken so eka ho tonti na 74 mesha wo nyina boa am ye de amamo ye ne de kase boy emamo eye me die nyame ye hira no akosua ago aboagye wo betimi so afrem yakosua nhira mene me doba triple amai ABOAGYE apam dada no a afi abusua yi wasomo na nsem no yentutu ne sire na basa emfa mawo ye live for Facebook no so ntia no waba no wabehwe bi wo hwe nyina nso na wo like na wo sa hye ama onu anya bi Office of the Special Prosecutor OSP na bobo na krata efiri we wa tro no soro kakra say wo sa mansa nyina so tibie public notice ntia no person pammoso na adehye ni nyina ntititu Ghana fo na yewura Special Prosecutor ura kisi ajaben na bobo na krata efiri ba no wo che se na no wo so na bato na wo mkokoto no memre da ba akono a ekire ya ansa na aya waso de ebeba so 31st January no wo ye hwehwemu na hwehwemu a wo ye nyina ne se Office of the Special Prosecutor ne botentia sa atena no won se wo betwa ba ahwe pro ne ketensha no na wo mai sempo ya tidin penya nke bewie no ebe ya bakosem be firi yasetena mukura nanso sade wo guso a wo kono nyina no ayete se wo be se wo wi anam twea wo twetwe na wo se de ntia wo wuram na waye sa hwehwemu ne se wo nya ne ntia se vote by him bi koso ewo 31st January osona bato a wo moto ye no ho ebi tue sika piefo nya asamketoa enti wo ba hwe no wa hwe wo mo etue nyina na sade emra no okuti apre ne keta asehye no se ye pre ne keta asehye nko ade a watwe wo mo de aba mrem na oguso wo ye sa hwehwemu yi wo anwe o ena ye waso Easter bato no nso eba so na busua eno nso wo se ende wo kan prince yewura babaja ma won no huru di kan wo mo susu se na wo mo kire se wo checheche TV no mo ne ho ade ye wie kuro che so ye buru nya de ne kaka won che se waje atum sa ampa wo ye bibi etese ne no na wo ye se ne nkurofo meho na wo mumusam ebia na ya atesem ana ye doctor tip na Office of the Special Prosecutor ne de hia wo wura ho se wo koye na hwehwemu no ekwawie na penalty for de wo mo nsa akeka no ne no na penny de krata ba bonten se ni nyina mu no wo sanso aye hwehwemu adekro potia sabio de wo be ye hwehwemu wo san kodi bro ni nyina eyese wono mo hwehwemu kokosi ase na de ne ho bom no wo mo twene bamrem wo so wo ka de akere Ghana fo nyina se ne ye de friend se pro ne keta asehye no
wa obetena se obi yo na wo hwe no wanka wokra amra no se nya chechi a etimechi obi mane yeyie ne se hunti yantwe ye ho mfiri su ne ban bi etisa ho na adoma aboa ama pro ne ketasere kon no a omayani abre se obetimi akon titru ene yabato mu no yetimi akon ne yetu ase me kan wo se ekoba simpri mu bema ba anopa no nsia kase bo na wutie every SOMPA 106.5 FM akra na ye ton sem foforo so no mampanyi His Excellency John Dramani Mahama e de ato Minerals Commission anim se animu ya no University of Mines and Technology UMATFo wa mo mutumi krata de fa na license no na wo monye small scale mine ni bi eno agudie tu a ye de masuampon no no mo ankasa aye ho adwuma na bra 18 special congregation AKOSUA adesuafo mu de o madesua ba wieye eno beye aduonum num enya postgraduate degrees na ebi PhDs ebi nso 21 masters degrees ya de share wo monsa no ena vice chancellor at the University of Mines and Technology Professor Richard Kwasi Amankwa ebo amane se suapon no wo mo pese agudie tu ne munim de wo ma ben pa wo mo adesuafo a wo makọ wo munim eto mo pese wo mo commence mining na naso wo mo chance ye no wo mutu na de mfasode bebre e de bre wo mine no ene suapon no kra ma adesua na practicals no ejira na naso ankasa ena wo so nsesa na wo de ba na ebekọ pa na bre wo kan sansam na no mampanyi His Excellency John Dramani Mahama e won hyemu no ase na wo ba amane se wa she chief executive awoda engineers and planners no eye Ibrahim Mahama ene empanifo a wo mo eda no ebi ho kra no PhD wo mo de bi ema Ibrahim Mahama no ene wo mo ka ho nyina se Wamo moden said be suampon no dwumadi ahodo wo mudie no ebetimi atumpon na Minerals Commission so wo ma hye wo ne Ministry of Lands and Natural Resources said dwumadi wo nye ho adwuma said be beboa ma University of Mines and Technology UMATFo wo nso etimi atu agudie ni bi on some of the items raised by the Honorable Vice Chancellor with regards to the small scale mine. The Chief Executive of the Minerals Commission is here. And I wish that by the time we leave here, he makes a commitment to issue the license to the university. His minister is also here, so I expect the minister to direct him to issue that license for two reasons. One, we can make it a model small-scale mine, not only for instruction of students of the university, but also to bring licensed small-scale miners to come and learn how mining is done. And then secondly, the revenue that will be generated by these mines would stop Vice Chancellor from going cap in hand, lala sulala, and begging for money. Yeah. Eni yeti eyo mampanyi His Excellency John Dramani Mahama won HM say University of Mines and Technology no wo munya license no mo nkasa tu agudi a wo mo betimi aboa desuafo na desua nkasa emu do if say practicals na eda wo nsa no ena nye no nko asuapo na nya afi na lala sulala ena mo be ye bre bi o mo hie sika no wo mo tu agudi ni bi nti wo mo nkasa timi ton edidi dwuma emetimi boa wo mo wo mo ko wo mo nim enti sa bre die wa Minerals Commission say wo ma ne honya ha na wo masuapo no license si a na sa small scale mine no wo mo so omo ye wosuapon no asase bi omo nya ho dwumadie exploration di omo pese omo ye nyina no wo mo betimi enya no prekopenti ani ayeti ye eyo mampanyi His Excellency John Dramani Mahama wo mutimu kra ya asempapa nimdie ni nyina fa form agudie tu no wo mo ho ne wo na wo masase wo mo teso nso kra no wo mo tie kokoso we takwafo a abusua ye to aso na sika okọ ho nkomo ya onum sa Gold Coast Refinery Wamwa Ghana gold a yetuo no wamo dada so se de be na yebehu mfaso wo gold hu nyina na eho emfifire ni nyina da yebeso ho ha ansa na wo be se yebekọ akoton okosiko kokoro mu a ye de akono wo ma se wo madwuma se na no Ghana photo samfo yura to ba force onya adaje kosra wo mo ene firi se wo mo akwakotu sika na ba edaso a ye note ya bo no a de fam akosi se ebeda na ne dade ye gold bar nyina wo fa ho ekokohwe ewie no wo se sunne de asie efiri na de kro say ye page sika wo kwa buruchira ko na ebi nsi bio no ono kura firi say ye wo no a wadi amanyo semu achi ya ba be ye fotosamfo no gold bar pa say nye Gold Coast Refinery fui na wo mu yi bi kire na anu ya nko hu bi da.
Let me, on behalf of the government and the people of Ghana, congratulate the Ghana Gold Board for an excellent work done, and also to thank the Gold Coast Refinery working with. We have seen that clearly the vision of the president is being implemented. In 2016, His Excellency President John Mahama was here to officially open the Gold Coast Refinery with a vision to begin refining Ghana's gold. 8 years on, when he left office in 2016, the then administration never implemented the vision of the government and the people of Ghana. We came back to office in 2025. I can confidently say that plans are far in advance by the end of the year. Entisa Gold Coast Refinery kura no se de wo se kire mempene John Mahama na abaye dikan no mu ena wo yes anhye to no nso abanda da no be no wankɔ ho ena wo mu ba yi se be na wo man no benya ne bibi na wonye somfa so nti wo no makɔ ade dikan wo kokɔ inspect yi. Meka wo se ekoba simpri mu be maba anopa no nsia kase bo a Leicester Ghana Limited or the years toothpaste in the brush abedja so tontina 74 mesha na eno achi medimafo herbal center just hot kinky ebo ye chidom no ene de somwo edifri SOMPA 106.5 FM Accra na ye ku ye nimu no opanyi bi a waben e wo sikasemu ntutuye ne mpensempensemu awoye economic policy analyst e yo rasanye hosi waso my Ghana e bran so se ye de niam begu akwam ye benya nhyehyeye a se ye de bibi din bi eto bibi so a obi ntimi machire emesesa no efse ne we ba wasemasesa di no ene we ba yesu ye mpedi no saade no ha dwene pa etie nhedanya policy anasan hye bi wo ho a ye betimi di adudwuma na ne nyina no ebro ne sompa kase ebo twetwe nkomo efa kotoka international airport din ho a omanfo si kotoka no ye nyi din mfiri ho na yenya na Accra international airport obi eche na dwene edefa ho no ene ono so kire na dwene se Ghana yakoye ne mu pa na wo hye ba bia ye duru no a eni kwan sa ade bi wo ho kora ede achiniye eba esase ye won hyehyeye wo ha yetimi kase ye ni sei yefiri benkuma ne yekodifa yefiri atanso a na yakwa adwoa. I think it's okay to want to rename for those branding purposes. Kotoka served the purpose. There's a reason why nobody moved it. Think about it. How many governments have we had across the divide? Yes, still nobody has touched that name because it represented something. If that what it represents can still be honored in a different way, and it's not that progressive for our time today. But if you say nobody's touched it, everybody discuss it, but they come to a conclusion, don't touch it. There's a reason. Because it was a name of value. It represented and was even reminding the military people why they should even be there. It's okay. You want to change it today, that's fine. It should fit within a broad policy framework. Are we honoring the culture of the locations that we find these? Is it something that we now say, look, the Ghana people have been so considerate to us. They've given us their land as our capital. They've given Ghana almost everything. Eni yeti eye owura sanya hose a wono obesikasemu a woye mi mpensempensemu na che na dwene edefa ho se kotoka no wodi ne dwuma eti ebia babria aduru ne yehunu se yesesemu a na ebebo a yen kwan ebefa so betimi aye ntotoye ne mapa ede ntiase ebe ye adwuma se de be ye be so se enkranfo so abo aye pa wo de o masase amaye ene ye de ha ye capital na sa hinkro ene ye di dwuma nti ebra so se ye hye wo nso animunyam na emom no esese wo man no ankasa nya policy bia na sa hyehyeye bi ede to wa ye de be dane ye ho ebra asesa efise bre dane na wo nso wo dane wo ho na ebasa no na mo man no etimi afanantuma pa efra sompa na kwajoje si no nsi abremu kase yebo anopa de no an yegusu a yede ma se anopa aduane hyehyehye no na enese enhyehyeye papa ya pani hosie gika tu ho foi ma yenwura imani Ghana na wo mu firi imani Ghana no adwuma so nti ekoduru Africa na ye imani Africa president no eyura Franklin Kujo wono na akasa se Cocoa Board enya se bia yewura Randy be wo ba ye ya o Dr. Apenso na emom efiri tetentere de ebesi sabre kwa wo mo fa so edi wo mo sika no se wo mo mfa ntoto ya nto ho na wo mo ntwa ba anhwe mmea bia ebewie na nhweye koko na nkasa kura je yetwa de yeja ente sa ne to no be bibie wo ho wo se bra koko enhyehyeye papa egu akono so no ebeboa manema asesa ente sa de a ase eduru ba bia koko no pagya kakra no obo se wo mo expenditure eno nso okosoro wo musika die no na we ye Cocoa Board fo no wode enti wo kan de akere won se enya futu edikan ni wadi kan kura imani fo de ama won se wo mu ni so se wo mu di su a anka sabre akuafo aton koko na nso wo ma hu bo ayese ye de ma wo mu besi sabre won sanka won sika no anka atwam enti wo ka akere mpanimfo se wo mu man hyehye papa nya adwuma titi Dr. Randy Ebe ewom se kane no na wo ho de na nso betimi ayensesan ama ebewie no ni din beba be yenka edum na aka ho mfa so a wo man ne benyanti
Accra Metropolitan Assembly edi atudwa se wo mo a omo prapra monten so aye from sweepers no ya to omo katuem dia free 400 Ghana cedis edi ko 800 Ghana cedis na me ya won kran ha honorable Mike Nikpapo Alote won edi sansem itudwa se enipa bebre ni maburu bebre ni adwuma ye enu nti ahonidie a ye pese epagya na ho won kran ha no ye ma katua ne koyi a ebema maburu ni bebre di won ho ahyem na ma adwuma na aye professional ewu ye sanitation officer edin kese da wo so wakatua nso emu ode efsanya 400 Ghana cedis BM, 800 Ghana cedis. Yeah, you know, when people sweeps clean town, sometimes we think they don't have anything to do. That's why they are cleaning the streets. But you see, when you are a leader and you want people to work well, you need to make sure the salaries they take home are good. So unless some of them are paying 400 CD and 500 CDs. We thank God the Excellency John Dramani Mahama has brought the 24-hour economy, which is helping AMA to work. Yeah, 24-hour economy nika hu binti na sese yedi free 400 Ghana cedis eko 800 Ghana cedis a weni nsema me yo won kran honorable Mike Nikpapo Alote wadi tu dwana sompa kasebo yedi asom mo meka hu se sompa kasebo na wuti free sompa 106.5 FM Accra. Leicester Ghana Limited edi Yas toothpaste edi the brush abegya so edi mamemusa wo say wo se no eti say anopa se na me hwe what you choosing wuti sompa kasebo so de what you choosing won choose amsro he ko hostess ya ko fa toothpaste ni toothbrush no nefa chichi wusinsesi ya na anopa de wupie na ze wutimi sire wa kokodrom eti se wunya yaz no whitening no a eno eye pa na total care no so wunya ebetimi aboa na heba no so eye na udodom ne wose eniema ne nkankan ne nyina na yefo na atachere maso no a aye green yellow no no watu ase eti na wochefo fro ne yesimu na wenso eye February month of love Valentine's Day esa wo sire kira wodofo na obi a wo sire na wo sia yellow za no wuze wuntimi sire wa kokodrom fa Yans toothpaste any Yans toothbrush no and a fichichi was send and a brush and so dear into two ejina ni yankasa ahuni die di wusini de wo touch them ni de wo dodomu ni ma wo kasa wonu munye sham enye sa no pe wo ko office no wo kasa no obi akata ne hone adentia wan fa Yans toothpaste and the brush no entwetwe wusin Leicester Ghana Limited say enkran ha sa wo pe dodo atua na wa frɛ 050-161-9588 050-161-9588 and akuma sensu ye 050-1390338 050-1390338 na abo Nana K Jesse Company Limited in Su Enie. Ekoba simply mu be ma ba yetene so ane yasore wose adansie ho niam ba na wo pe wodan in 2026 no be sie wie wate na nso akofie na abekọ ofie a na adansie ho niam na fa ho bodondon na dondon so ensa o ebi se wo ye nhire nti woto adansie ho niam free ne nchen a wodan no chance ya na wo wie enya nwanwa so obie ne nkrabata bebre te se 21st clinic no apeti wo ba bia pantan dwaben se passe tano so ntribo ho etimetim fomasa mankasi wanchi to anse kaso depo abija nkwanta atimodan nyina hinta krade so nyane Kaswa papa se techi my pokwase tantra hill kwashi my iron city boshan brema akwetema adade ntam ɛhɔ nyina wo depo akese wo hɔ a wo de ɛyɛ adwuma ɛkuo ba simpri mu se bra na bɛgye free consultation yentufo ɛna free delivery so yɛ de yɛ adwuma eti wonya fra no pɛ na ɛdam abakade wo bɛmma ba ɛkuo ba simpri mu ni ɛyɛ 020-43-55040 020-43-55040 na edem na tontina 74 mecha se anope wo cheache wo unse wunu doso immune system na nyankopon dia ma woni padua no eno na ye adwuma ma wa etimi boa wo eti abire bia wo bebo fom no na eche se immune system no so wa bofom etim Kenya no revive no man Kenya bi emra na edru a ye titidudo no bia enti se nsuo na ye de DHC afra no ye fa ne tontina 74 mecha no a eye T74 body na me eye T74 etebra wutie so mpaka se ebe mu aso ate se Bamodian said, Drew, as I see center table, so a see kitchen, no bedroom, there be our own na no periani and numreno, a 74 mixture. T74 near immune booster papa penny, Obia, Debiana or say yo, a croton who a muda, na asthma, yaria bebre, unqua and net diabetes, a china hypertension, a dear chia say, as I would there be a infection. We free yaria way now kobonkum na ukonifa, yaria air tossu to and fro, 80 Bamodian said T74 no, Wobenu biena ebeboa. Ebi wo Okanshi Draglin ena Kumasi Ashton Colina Keba obetimi afre wo mo ewo 024607349 eye 024607349 and 05016289331 050 1628931 050 1628931
Tontina 74 Mr. T74 enwa eni ekuram mo amoton dokono ene mo nso amoye kenke party ene mo nso so amosi occasion bi eba so mo amoye wedding mo amoye yie na awotweda na mo pe dokono e dia serve ma wo ho na mo pese ye package ne kama mamo no se de wa wo tasty pen ye be package ama wo se wo pese ye de nchenam se wo pese ye de sadi wo pese ye de shito wo pese ye de mekuka ho no enwa ne se wo be fre just hot kenke dokono ne de e 3 Ghana se de sepe wo pese ye package ma wo so ane ya hye de ama wo ene mo nyam wom eti obi atimi nya ne de high class, middle class, low class. Obia. Omo muton dokono no obi eton just hold kenke no. Na yen so ye kenke party. Yen so ye wedding na. Ye pe dokono dia serve ya wo no. Na ya fre just hold kenke. Eti ebra wutie so mpaka se ebu sa wo kono dokono a na wo pese wutubi na wutimi di bi ma wadwumayefo, wutimi di ma asofo, asore mu pese mu kokam. Mo ye fasting, we ran pese mu di dokono ne break dia. En ye just hold kenke nie, dokono papa nie. En wan so obe fre 025 60688832. 02560688832 Just Bakery ewo do me commercial bank na chi hono a wo kenke experience na aye easier, healthier and more profitable ebra just hot kenke no eye 3 Ghana sedesepe na midima for herbal center Dr. Tamu Dasuni o tom pokuase maira pokuase maira na no Jeremiah ekopie ho woduro no se ayaresabia na ye kama sei midima for herbal center nie ayaresa papa nie wo fa baby na adwodwo say yesisi yare wo kotodwe diabetes, prostate issues, hypertension, kidney failure emane mema mo pa wo a yede a wo etwa mompoa momobodin ase midima for herbal center Dr. Tamoda so wodi wani ebekire ho na wo kumase ebua kwa gogo ene ote senkranfo ofre no ene afa wo two play fa ene obepie ha oba ya na okopokwase mayira na dan bia wo pagade asi wo no enyasam ketuo ayaresa papa enkoda ne mpanifo wo bia ho ato no wo maame na wanya stroke no fa ne bra wate na obenante ne nsa na mu betene ni tinu so begina so na wabo adwuma yare manipa ya mobo yare timi mu atamfo nyaw na mom ayaresa bia ba ko ase wo pie ho a wonim say you will never go back the same eye midima for herbal center Dr. Tamu Dasunie wone sompa kase ebo abomu say ya enti midima for herbal center Dr. Tamu Daso wose no ane say wo be frɛ 0244 774-282 0244-774-282 and 050-072-7215 050-072-7215 and unti midima for herbal center Dr. Tamoda so onyamene yaresafo ne momasase we so de Dr. Tamoda so no wofa ne so e de asayare meka wo se so mpaka se ebo ene wasugu so wutie free sompa 106.5 FM akra na nsemu a yedi ka bobo so no ebi eni Office of the Special Prosecutor say abato a sonofo to ye no ehwemu wom saa na chine ye de no so wura babaja ma ehwemu wo nanso ne nipa a wokoye ehwemu no yabo no ente no wo ye mu nhwehwemu Ghana efri na de ko sika okọ ne yemfa nkọ woro bio ye be daada so ha aha na ebenye e gold bar de biesie e Bank of Ghana na ye ka ye de ne yetimi ate so se koko bodo afutu a yetu wo mu nyina no enya de a wo mofa imani Africa wasanso aboso bio na busua ye be da ye ho ye ba ye ko wiase nyina Japan wo mato abana na no suno mu pa na wo mu kwa akoto si inflation wo mu de komeni Ghana ye de yitra yi medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwiwusi o ado na so ni se mede yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka senti na ye bokoyi na medie me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anasa de ehia me fimfem me biem na wo hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and the midi chimisi enti na wo se afei na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham oh yes enu krotrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050 161 9588
Leicester Ghana Limited ene de Yas toothpaste mu ahodo ene ne brush abadwa so ababoy tontonte yenum nsane e faadwen ne e faadwen ampa say na nim say brebi beba ama tonti na 74 upa ye ne simple T74 abeye adru tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene asina nanom dodo so say de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no emo immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho den tonti na 74 yinso yaye ne se nsuo krokrowa kama enti baabi a wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 samennom tonti na 74 menya hodi mennom ne dabia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoden ni apomuden ko a woko pharmacy ana baabi eto nwo bia ubenya tonti na 74 yi biato T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 05016289931 and 0246073498 FDA agi adwadie nkratso yi atom TV Emma AKOSUA. True broni na kai bibini se true do na kore no na abusua ye kwa amano ne Japan mamu ne yewura wonu mo se Japan fo ato aba na bra wo mo to aba no na sunu eto papa enti nkenya duru ho a sunu no to se ye nipa ne adaje o omutimi boje kuna nso na still obese wo mu nso kura ye brogo pokura betimi anante so ni nyina ye se sunu no to na nso timamufo no pie se wo mbekwa akoto aba na de ntia na wo mani abere se wo mkoto aba ne se ye ka inflation a se de Ghana ha ye timenche se na inflation na ba 3.7% na wo 24% na mne ade no wo mo de wo munya sa kwanya no entimi se ye ba fomo ne se hu ntia se wo mkoto aba ne wo mu hu sa mpa wo mo hu na mane na eba ne sa no eduprentu be se 54 flights de kwasi ada no wo mu twa obia na kwantuo mu anso ho de friend say ferry eno nso etu saa efa nso so eno nso be say mako de wo ho eno nso wo ma na nko aduonu mu nwotwe ewia train mako de asanso ni nyina anya adwuma se de be na wo mbetimi anya bere ene adaje ato wo maba na emu no ena ritiko ninomia wo be kire se hwe Ghana de mutiriye yen abawe se de ani asi abere se yen sa no yetimi to no mienu kura nka beto se de be ni ebehu yenkunu mu de ye na so ni nyina mu no de na wodi Liberal Democratic Party LDP wono ene Sanai Takaichi no wo be chese wo ba ye nche yo wo be ye wo mo prime minister nche kura na so ne popularity ntino boa won ama hweye vote no wo mbese ni nyina na seat be se asadu nu enwotwe no wo susu se wanya kura be se hanu odu so nan de wo nyanya pe we mighty majority se tie bia de opeso wo yo no wo betumi ayo na enum na de wo bonyom ewo Japan ho ene asompafo ye ne ye free pa ye nya adaje ne di nkomo ene yebusa asa de na ekoso wo ho no wo cheso abane de ekoso na wono se wo to nwum yi nka abasei ese wo timi ye nwum kura de toto ase na sade wo moni asi abere na nyanyo na wo mutie enti mamiya wonya adaje kirekire yemu なんか投票所が閉まってるとかなんかその少し時間が短くなるとかいろいろあると聞いてるので、そのあたりなんでしょうね、もうちょっとこう平等に投票できるような状況を設定できるような形になるといいかなと思いますね。wono ko Japan mamu ho a woto nwom pa ye frana mamiya wono na echa se wono kura akoto ne de awie na sade amanfo ani abere a wo mo nanso no mo kwa akoto aba no edi adanse se democracy no wo mo tiase yie
kwantinti bia kopie kotia kasebo no wasi na nsema de brema no pɛ dedi makotire bi ene sɛ ɔmampanyi His Excellency John Dramani Mahama ahye Minerals Commission sɛ wɔn University of Mines and Technology to me krata na wɔn emfanye adwuma Accra Metropolitan Assembly so wɔn prapra krom no bosumi bia ne wɔn 400 Ghana cedis sɛ yapagem e de call 800 Ghana cedis and economic policy analyst Ora Senyo Jose so my Ghana no yemfa ne yema bi nwa kwam sɛ de be ya ye didi eto bibi so o man agya pade so a yepese yesesa no kro ano a ye won hyehyɛ ya ye di egu akwam kasebo no asi no afiri Sompa 106.5 FM Accra FI headquarters e wokumase Sompa 93.1 FM Ayiko 100.9 Paris France e Adam for Radio Takwa Sompa e 101.1 Takwa Sompa 103.3 Tachima Sompa 106.1 Sunyane Sompa 98.9 Kranza Sompa e 90.7 Doma FM e Doma Sompanso e 101.3 Mankasim e Kingdom 106.1 FM decoder so baby radio one Sompa FM your Facebook page no e Sompa 106.5 FM Accra will like it no share and afin so your YouTube page and your Sompa FM live your website here www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio e wa Kanesh Market wo mapetim Doma FM e 100.7 FM Doma Hinkro mo NFI e koba simpri mu bema ba woton adansie hu niema e boye chidom Leicester Ghana Limited or the toothpaste and brush abedwa so medima for Herbal Center Dr. Tamada so a what the time ebeto yare no so just hot kinky dokno papa be 3 Ghana so sepe and a 74 Mr. T74 no and a boy ye de kasebo esomo no pay eye me die nyame ehira no akosua ago abowagye obetimi so afrem yakosua nhira me ne me doba nyame apam no abia triple a man ejapia apam dada Endpoint Homeopathy Clinic Ghana